Mizoram MLA Intlan Pui Puan Changa vo Intlen Khan Kolasi Police te chuan dan bo chian alian tham thu buai don an nei lova rui hlola ma ero heroin number 4 hong som panga manin zu engi mazat an man telbo Kolasi District Election Officer pu John LT Sanga chuan vo in Khan Intlan tluang taka Kolasi District chunga nei ani zulo mamati thu soi Kolasi Chukon Pui Incar National Highway chenasa zo lai thom that na chu tho chun som zelani Clear to te chi bai ule Noel Vanarwat Pui kania chanchin thar kim changzo kin ngai thang Mizoram MLA Intlan Pui Puan atanga vo Intlen Khan Kolasi Police te chuan dan bo chian lian tham thu buai don an nei lova rui hlola ma ero heroin number 4 hi hong som panga manin zu enge mazat an man nani Police how to hena changa thudon danin heroin number 4 hi chum thu man mana October ni som pani khan gramza som thum panga manin hemi kai noya hian sang lian kimikum som thum paruk wife of Imam Udim amizo ming hi wanal siama Kolasi tui thaveng pu an mantela anu October ni som ni pali khan heroin bok gram som ni panga chu thang khochon kum som ni paruk sanov laltin kai changsang reng te kon kut atangin an man ba ka 2 November ni thum khan rami sumu counter Kolasi veng laya heroin gram som ni pakhat an man le a anei tua polal himpui kum som thum paruk do rof lal than moya Kolasi veng lai po man ani rui hlau nei tua po te hi NDNPS Act lo chanin thu buai siam sakan ni a kota thon ni in district zela da lu an ni heti la hian in thlan puan nu model code of conduct man nuwa Kolasi Police te chuan zu tum ni an man boka October ni som thum pakhat khang Kolasi project venga MLA in thlan tura security duty 10 postal ballot manga vote an thlan bula party pakhat flag tarna motor atangin vodka magic moments bottle ni le bira Ken Biar som patni an mana motor nei tu PC wanal deka kom som ruk patni sanof lim en thanga lei Kolasi marveng chu thuwai siam sakani emi ma October ni som ni banga khan reng te kona sub headquarters wai me kumpuan te ne na tangkopin local zoo liter som li chu buk wa nei lama phur an man boka zu phur na motor khal tu hi kumthling lawani awangin juvenile justice board lama thon nani Kolasi District Election Officer pu John LT Sanga chuan vo in Khan in thlan tluang taka Kolasi District chunga nei ani chulo mamati thua soi Kolasi District Election Officer pu John LT Sanga chuan vo in Khan Kolasi pa thuthar la khom tu te DC Conference Hall Kolasi pa komin Kolasi District a har sanalian thleng lawa in thlan nei ani chu polling party political party le MPF tenena tho hona thatwang ani thua soya tundin huna Kolasi District chung constituency pathum vote lak dan chu za somriat patni point pakwa panga ni ma se postal ballot nen chuan za somriat pali antlin arin thu soya ramria duty sipai te po election thunei tu te hna phalna an la kangin amuna kalchilin vote an thlak vek thu soi Kolasi District side an unique polling station le model polling station Kolasi project veng te chuan mi puite ngai event a hlo thu le tlo tu po national media thlenga anom thu soi Kolasi arawani angna angin pujon LT Sanga chuan Kolasi constituency bika za somsari pakhat point pakwa vote atlak thu le pangbal kona za somriat pakwa point panga vote la cho vote lak thatna berani thu soya Kolasi venglaya za somriat pat somsari patni point pak nga chu vote lak chhatna berani thu soi tuirial aro pi melody ngut han sang chuan tuirial constituency chung konpuya le sentlanga VVPAT that lawa wangena hun taka vote thak ani lo chu poyati thu soin siam that ani nuwa twang taka vote thak zo ani thu soya tuirial constituency chunga lungwat chu vote lak thatna berani thu soin za som ko pakhat point pakhat patni atlak thu soya malvum chu vote lak chhatna berni in za som nga pathum point pariat atlak thu soibok Serlui aro pulai man puya point Serlui constituency report pe in vote za somret panga point pakhat panga tlak thu soya Serlui constituency chunga not thinglian chu vote tlak thana berni in za somkwa pathum point pathum pakhat tlak thu le rengti kon chu vote tlak chhiana berni in za somsari pakwa point pakwa pariat tlak thu soi chanchin bumi ta chuang Kolasi polling station sang an tlo kwalna Kolasi pa vote la percentage chhiat chana rolami thito delete lo omwang ani thu
BLO chen khat an biak na atanga andon thuan soya heba ka hian khodanga om vot thak lawanom nual ni a hriat ani thuan soibok Kolasip chukon pui inkar National Highway chena sa zo lai thom chat na chu tho chunzom zelani a munchan khata block pavement le rigid pavement ti tura rwa manani bolpui le konpui inkar bi ka hian side drain siam na tho mekani a se thona kongkhwar no mam na tho ani bok contractor te chuan tuna an malak na chin kongpui khwar zual lai chu bowler manga no le tlanwam deuh tura ti mamba ka hian lungnoi pha le turani a hemirwal hian block pavement kalpui ani na tura granular subbase pha tha a an shada wangin NHIDCL an thlen chu chan na an la mulo ni in an soi kongpuya block pavement an pha tur cement block polak lu tanani a side drain an siam meka ero kong sir ton tona tui hok luan na hi siamani dona wangin mimal in le hwan bul than khat hung na om chuan har sat na te naw an tok ni in a soi National Games sangni somni pathum nei meka nimin khan zoram wana chuan mi pa boxing ke ji somnga pakhat hnuai la minel na Mizoram tan silver medal la Goa National Games neya hian mizo tlangwal chuan final a Service Sport Control Board boxer Bishwamitra Chowgatham machona anonymous decision na chaklawani National Games sangni somni pathum hi vo in ni kwa khana mor bokani in elatop ni hian Mizoram IO akalji nga silai kap thiam Fabian Larin liana chu 10 meter shooting a ala in lan le dona nimin tai thleng khan Mizoram chuang gold medal pahni le silver medal pathum an la to ani Maharashtra hian medal sangni somni pathum an la thling to bok Mizoram kaushan shwai tu le po sang shwai tu ten voin khan Mizoram CEO a vot thak hun son turin an ngen non Mizoram kaushan shwai tu the committee party shang IO MPF le central YMA IO te chuan voin chmadar som pakhat khan Mizoram Chief Electoral Officer nena vote char hun son turin MLA in thlan sang ni somni pathum vote chu December ne thum sang ni somni pathum pathian ni hian chiar turarwa manani thun soya hei pathian ni ani awangin na tuk thochan ni emo thole ni a son turin an ngen non le ani voin chokma an ngen na hian CEO ne na hian chongka le zia ken vote char hun son turin an ngen nona CEO chuan thunai tu sang alo thlen tum thunai tu sang alo thlena tum thu in a chang ani MKHC Joint Secretary Lalni Liana Kolni Pulalni Liana Kolni chuan hei hi MKHC ang chuan an malak thai dan sang berani thu soi MKHC chuan tum thum ngen na an thelu to thu soin CEO in alo chana chu angai that thak thu soibok MKHC Joint Secretary chuan malak zel dan tura chuan party le NGO ko ta anin ngat to ni in a soibok CEO chuan party sang IO kal khom te chu Election Commission of India vote here hun son tura ngen na thelut non turin alo ngen bok ani Voin chun kha North East Students Organization Executive Council meeting in a relangin demonstration for peace and permanent solution in Manipur ti thupui mangin Vanapa Hall kota sit-in demonstration nei ani he hun hi MZP Vice President Pusilarem Ruat Tanakai Shwaya he hun a hian MZP President Puich lal thiang hima chuan thu soin Manipur twal chung boina hian vo in thlengin zia omlamala pan theilo chu poi anti tak zeta boina chin fel thwai ni theinan sarkar lai puin mala se andua ral thlir mai lo turin an phut ani MZP President chuan he boina chin fel ani theinan India ho to lu Prime Minister ngei po hi amuna kalin mala se andu thu soya Mizoram sarkar thar an nei vele Chief Minister Tharin rang takin mala se amun potlo ngei se andu thu asoi North East Student Organization Vice Chairman Ricky Lalbiak Moy chuan Manipur boina hian adai rei ta hle a Central Sarkar in chinfel tum lawa thliam mai chu North East Student Organization in andem tak zeta chanbik nei an malak na ti top turin le boina tire thwai tura andu awangin voina hian an pungkhom ni in a soi North East Students Organization chuan Manipur boina chinfel thwai phutin vo in ni kwa November sang ni somni pathum khan North East
state capital tina demonstration for peace and permanent solution in Manipur ti thupui mangin hun an mangveka Northeast Student Organization a hian zirlai pol pariat Khasi Students Union, All Assam Students Union, Naga Students Federation, Mizo zirlai pol Tripura Students Federation, All Manipur Students Union, Garo Students Union and All Arunachal Pradesh Students Union te an ani. Election Commission of India chuan thu chua siamin Mizoram a kumbi thlia sang ten phur le hlim titaka an ai o tur thlanga democracy kut pui an mang cholo momanti thu an tarlang in thlan namuan dik le fel fai nei ani theinan ECI in ruang manna thata ka kalpui thu te ECI duanin kai shwai na te Supreme Court thupek le dan sang te thata ka political party candidate le mi pui ten an zoma wang le vote thak tura mi pui zirtir konga chanem ngai taka thok tu zong te chunga lom thu an soi lotling taka in thlan pui buat sei ani theina na mara tu sarkar na thok zong te le abik takin mani dikna le mo phurna hlen tu khwa le tui vote thak zong te chunga lom thu soi bokin in thangram ni angin nakin zel puwa joy zel tura an som ba ka mi pui ro rel democracy moina le hlut na choi san zel ani theina na theitop chwa zel turin an cha ngal bokani India le Pakistan Ramria Inkana Border Security Force Head Constable Lalfam Kima kumsomni pariat athi Lalfam Kima hi Narayanpur Border Observation Post duty line ni a tukindar som pani le achan vevel khat Pakistan sipai Ashaf Post duty te chuan India sipai te kap thutin he Inkana hi Lalfam Kima hi ka hliamani a Jammu and Kashmir Army Hospital thlenpui ani nuwa tukindar ni le achan vevel khan athi ani Lalfam Kima hian nupui lazar lian le afa te pathuma kalsana arwang hi naktu ka an chen na durtlang aizol thlenpui turani thu durtlang khotlang shwai tu te hian an soi khati zong ka tun chama chanchin thar kan ti chwa thai ni a clear tu den zawai mang tha ule